Coach Tanki, and tsatsing lena ke tlo thusa ka di-goal tsohle tsa mmele wa hao. E ka ba o batla ho fokotsa weight, o batla ho eketsa, o batla ho phelela hantle fela, ke ka kgona ho thusa ka meal plan o tlo kgona ho fa list ya dijo. Ke tlo kgona hape le ho thusa hore o utlwisise hore na dijo tseo ka di sebedisang ke difeng, ho tloha e le dijo tseo ka di rekang shopong le tseo e leng dijo tlatsetso e leng di-food supplement, hore na o ka sebedisa difeng ho latela boemo ba hao le di-goal tsa hao le budget eo wena o nang le yona. Jwale hana wele tjena ntse ke thusa batho mahala hore o kgone ho tseba dintho tseno, le training e ntse ke o fa yona, it's a free training. Wala hona le thahasello ka dintho tse ntse ke bileng ka tsona, e leng ho fokotsa weight, ho eketsa kapa hore o phele hantle fela, bua le nna inbox, ke tle ke kgone ho kenya ka hara training eno hang hang. Bye bye.